Kasasiro Rushere kikwasira hansi n'ahaiguru ahabw'endebeka yayo hamwe na za kamina eziri kubi. Toilet so zifire munonga abwensonga wakanya mutoyoti babasa giyonza koko kureba ejenguto kweri umurubazo gw'enguto hona n'ekishaka atino yonza toilet kandi ekishaka kiri mu mbuga henyine. Kamina hamwe n'amahoteli mu Rushere byetorirwe byagana hamwe nebishaka kandi kibaru kugira ngo kibaretire endwara zaabo kanya. Kwano ushaka kugira ngo abantu ikimo bakiriza typhoid ngo batano babajini ninga wakora test sorwire ubundi baza kushanga bashaka malaria utagino ine typhoid. Kandi unfortunately tikiza yinsiru kukatwine malaria kunkatwine typhoid kandi yefu tubona bonese nabo icyo no yibuzana typhoid wagiha nahi wagishangire bikubura ntibayisa ngo amazing gukozesa mainly maybe tumarundi nabo icyo ngabe ni shababu chikwata ho bamanye hwaye njyanure sugojeje eri misiga hoteli y'umukoba yamani ese bona mazima tamunuka so bagize tamunuka so ngo kure sugojeje abisemo mba mbutufu batindoro mutauniti ya saku munongo. Meya wa Rushere King Martin Cyanyawanga atugizire ngu Kasasiro batwire batine ho kujenaga. Turiyo mtuyetegura tutungire aho kuta Kasasiro ikintu cyo kuta mu Kasasiro kureka tikine challenge yo kushomba Kasasiro ejo kumugumanya amana gegongora capacity yegongora teka basize kugira ibirori na dustbin zeze mpangu konka espinez district ya Twaire mutuzikoresa okuturukubasa gasha kwa Paulo Turiyamureba.